Ibisasu biremereye bikomeje kurimbura imijyi ya Israel na Iran. Donald Trump nka perezida w'igihugu gikomeye ku isi ayoboye uruhande rw'ibihugu bishyigikiye leta ya Israel muri iyi ntambara barimo na Iran. Iyi ni intambara itavugwaho rumwe. Israel yivuga ko igamije kuburizamo umugambi wa Iran wo gutunga intwaro za kirimbuzi, ariko Tehran bo bakavuga ko Israel yabateye. Leta z'Ubumwe za Amerika zo zemera igisobanuro cya Israel, ndetse iminsi 60 bari barageneye Iran yo gukemura iki kibazo mu nzira y'ibiganiro yararangiye. Aho bigeze Perezida Donald Trump bavuga ko inzira ashobora kuyireka. Njye nababwiye kujya mu biganiro, none imijyi iri gusenyuka, abaturage nabo bari gupfa, bakabaye baremeye ibiganiro, none ubu nta nubwo ngishaka kuganira nabo, ubu bagomba guhunga. Nyuma yo kuvuga ibyo, Donald Trump ibindi yabinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze. Inyandiko ye itigeze inezeza Tehran. Donald Trump yagize ati: tuzi neza aho umuyobozi w'ikirenga yihishe, kumugeraho biroroshye ariko aratekanye. Ntabwo tugiye kumwica nonaha, ariko ntidushaka misile ziraswa mu basivile cyangwa ku basirikare ba Amerika. Kwihangana kwacu kuragana ku iherezo, kandi murakoze kubyumva. Ubu tugenzura ikirere cyose cya Iran, mumanike amaboko nta mananiza. Nyuma y'ayo magambo ategeka Iran kumanika amaboko, umuyobozi w'ikirenga wa Iran yahise amusubiza. Ayatollah Ali Khamenei yavuze ko badafite ubwoba bwo guhagarara ku gisobanuro cyabo. من به ملت عزیزمون عرض میکنم همین آیه شریفه رو همیشه در Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze amagambo adakwiye asaba abaturage ba Iran kumanika amaboko. Mumureke atera ubwoba abamutinya. Abanya Iran ntibaterwa ubwoba n'ibikangisho. Kubwira abaturage ba Iran ngo bamanike amaboko ntabwo bikwiye. Ese ubundi ubwo bareke ibiki? Ntituzigera twemera ko dukomeza kugabwaho ibitero. Iyi ni inyurabwenge n'imyumvire by'abaturage ba Iran. کسانی که امور خدماتی به عهدهشون هست، کسانی که با مردم سر و کار دارن. Ku ruhande rwa Israel bo bagaragaje ko Amerika isanzwe ibafasha mu buryo bwo kwirwanaho, ndetse ngo bizeye ko Perezida Donald Trump ashobora no gutera intambwe irenze ibyo. Benjamin Netanyahu niwe minisitiri w'intebe wa Israel. Abanyamerika bari kudufasha cyane, kandi nishimiye ibyo inshuti yacu Perezida Donald Trump ari gukora. Ndabikunda rwose. Icyambere nuko ari ingenzi cyane, hari ukugaba ibitero no kubihagarika. Bari kudufasha muri ubwo buryo bwo kwitabara. Birashoboka ko banadufasha kugaba ibitero. Sinshaka kubijyamo cyane. Icyo nkubwiye nuko ari gukora ibintu byiza ku gihugu cye. Buri munsi tuganira nk'inshuti, tubwizanye ukuri kandi tukishimira ibyiza tugezeho. Nishimira cyane imiyoborere ye ndetse n'ubufasha atugenera. Mw'ijoro ryakeye Perezida Donald Trump yayoboye inama idasanzwe y'abakuriye inzego zishinzwe umutekano na diplomasi mu gihugu cye. Icyakora ntihamenyekanye icyemezo Leta z'Ubumwe za Amerika zigiye gufatira kuri iyi ntambara, ariko umunyamabanga wa Leta z'Ubumwe za Amerika ushinzwe ingabo Bwana Pete Hegseth yabwiye Fox News ko bamaze kohereza intwaro nyinshi mu gace Israel na Iran baherereyemo. Uwo mugambi ugamije gushyira mu bikorwa ibyemezo bya Perezida Donald Trump. Ubu turiteguye, ndetse kuva mu ntangiriro twasubiyemo kenshi ko twiteguye kurinda ibikoresho byacu n'inyungu zacu. Israel yafashe umwanzuro wo kwirwanaho. Twizeye ko Iran izi neza ko itagomba gutunga intwaro za kirimbuzi nk'uko Perezida ahora abivuga. Igomba no kumanika amaboko mu mahoro. Kugeza ubu dufite intwaro mu karere zo kubatabara. Kuri iyi ngingo Ambasaderi wa Iran mu muryango w'abibumbye yavuze ko biteguye guhangana na Leta z'Ubumwe za Amerika. Amir Said Iravani ni uhagarariye Iran mu muryango w'abibumbye. Turi gukurikiranira hafi ibyo Perezida Trump avuga, kandi turabyigaho. Hari umurongo ntarengwa. Iyo urenze ugomba guhura n'ingaruka. Uwo murongo uzacibwa n'inzego zacu zirimo izishinzwe umutekano. Igihe umurongo utukura bazawurenga, bazahura n'ibyago. Igihe tuzafata umwanzuro ugaragaza ko Amerika iri gufasha Israel mu buryo butaziguye, tuzatangira gusubiza Leta z'Ubumwe za Amerika. Iyi ntambara yatumye Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika n'Ubufaransa
batumva kimwe ku iherezo ryayo ubwo perezida Donald Trump yavaga muri Canada ikitaraganya mu nama na bagenzi be. Perezida w'Ubufaransa yavuze ko yasize amubwiye ko agiye gushaka igisubizo cy'intambara mu nzira y'amahoro. Icyakora perezida Trump we yarabihakanye. Ibyo byatumye perezida Macron avuga ko perezida Trump yahinduye imvugo. Nous reconnaissons le droit d'Israël de se défendre, mais comme une démocratie. Nous dushyigikiye ko Israel yirwanaho nk'ibindi bihugu bigendera kuri demokarasi. Dushyigikiye kandi ko bahangana n'imitwe y'iterabwoba. Ntituzigera tujya mu bikorwa bihungabanya umutekano w'akarere. Ntidushyigikiye ko Irani itunga intwaro za kirimbuzi. Ariko ikosa rikomeye uyu munsi ni ugushaka kubigeraho mu buryo bwa gisirikare bugamije guhindura ubutegetsi muri Irani. Ibyo bizabyara akaga gakomeye. Icyo dushaka ni uko hakomeza kubaho ibiganiro bigamije gushakira igisubizo icyo kibazo cy'intwaro za kirimbuzi na za misile balistike. Ibyo ni byo Ubufaransa bumaze imyaka 10 bwifuza. Sinigeze mpindura imvugo. Niba hari abayobozi bahinduye imvugo, abo bagomba gusobanura impamvu bivuguruje. Ubwongereza na Leta Zunze za Amerika bamaze kohereza intwaro ziremereye mu burasirazuba bwo hagati. Izi ngo nizo gutabara Israel mu gihe ibiganiro byakomeza kunanirana. Amerika yanashyizeho uburyo bwo gucyura abaturage bayo bari muri Iran na Israel. Kugeza ubu umurwa mukuru wa Iran usigayemo mbarwa, abaturage benshi bahungiye mu bindi bice, abandi berekeza mu mahanga. Kugeza ubu icyemezo cya Leta Zunze za Amerika nicyo gishobora guhindura ubukana bw'intambara y'amasasa anyuranamo mu kirere cya Iran na Israel. David Nzabonimana.